Sorry, če sem malo. Kaj, Aleš dela gija? Ne, Aleš je študent, no. Študent? Ja, jaz izkusim v Ljubljani, no. Kje študira? V Ljubljani. Pa ne, je to skrite, pa tega ne. Ne, to je... Moramo bi povedati. Moramo to snemati. Ja, Aleš, resni se, Aleš je na slovenščini, jaz sem na... Aleš, ki sem? Ki boste video zgibili? Videk je doli šokr še vedno. Daj že lepo, da neš dobro. Daj ti, no. No, pazi se malo. Ali, zdaj bo se resen, no. Malo se pazi. Zdaj bo se malo pa resen pazi, komu učiš to, no. Ajde. Kako se rekel tak napijo? Ne vem. Aleš, če sem bila skup. Ta Manica, neverjetno je to, ker je on v našem, veš, klub študentov, ne. On je dansko v odbore, ne. Pustimo. Je to naši deco vzgajali, ha? Ne, ja. No, našo mora ne več. Hodi kurac, resen si idiot, ej. Resen si idiot. Kao ti. Tiho, jo. To je gospa, ne vi, ne ti. Hodi kurac, resen si idiot, no. Pa koj kurac ti delal za, no? Aleš, prosim, vem, kaj si delal ti, kaj si pristo tu? Ha? Pojema. Kaj bo, gledaj, ta savjeti, sem že cel zastavil normalno, da vidim. Ja, Aleš, res sem si fuker, no. In pa koj kurac je stavil, no. Aleš, so fiksirale so taj, veš? Aleš, fiksirale so taj. Aleš, fiksirale so taj, veš? Ej, Dabali, zdaj pa se prosim, da zareste, no. Dabali, poslušaj me, no. Zjutraj ob 3 imaš sestanek. Boš prišel? Imamo do dečo. Dabali, zjutraj ob 3 imaš sestanek.